Nekin ta ante computer ko mra da program ni pe kra khula ko na nga pe sundana kure ante mu do nga de chusham karena neko uninstall wa ka chen do de the de pau ko de wa mu na kure de sha ko de wa mu na kure neko anta jo de jang neku shang sa neku shang jang screen mi la na la jang neko ante nra program lang ai pe ante yu ka Krawan ra ande ni ko yuda na ha re ya de BD cam ngo en wa phe nra nga la ko sna nga jang ko BD cam ngo ko nda wa re nda wa phe la ko sna ne la ko na sna nga ne ko na double click di de jang ne mu jang ya de ne pe tip de na uninstall nga pe tip de na nyang klang pe tip de na tanya yes cho de na lang bên nó có vẻ chìm na close by tips na tanya ngo miet na program ai mi ko ma sa ya ne khu khane ne ra ani makha ante ya na son mai la ko khu re den ne sha ante ne ko control panel con neku con ngu wa tip de the neku wa tip de the ya den sa ko de mu na ra ne ko mu windows 7 mi re ante ni de 8 mi re control panel ngu wa la sa nga jang de ko neku pin do jang de neku pin do jang ante ni neku be wa di la na de ku wa di la sa nga ne ko uninstall program nga mu na ra ne mu sa nga jang ante ni ko ne ko anta jo de na na jo jang ne ko ante nra program lang ai nga fe wa mai la ku re ne ko nga yang gra fe la na nga yang okay ne ku program no lo mi ju do nga jang ko nda wa ko ya ne ko wa mai tam la ku re ante wa yang en de me ngu ge de the yang en de wa fe la ko sna ne wa fe la na nga jang ko pat ko na la ko na nga jang de wa fe pat ko yu ka nga yang on de wa re khu re te pe la na re ne ko khong lang tip de chang ne khu uninstall nga klang da chang te khu chang sang nga de wa fe tip de na ne ko windows 10 ko ante program ni pe lai khu re 7 ko ma de control panel ko sa na ya na son wa mai la khu re ya lang ai pe sim ta na khu re uninstall la na ya nda wa phe yu ka nga yang miet na khu la ta the ngam uninstall ya ko la ta ni mi the be uninstall lo na nga yang nda wa ko reclip de na reclip de ngo sa nga yang ante ni nda open file location nga ko sa na ne open file location ko adu de sa nga jang ya na khu mu shina data nga sha ne ko ante sa ka sa yang nda ko uninstall nga mu na khu re ne fe ma ante ni ne khu di tip de chang Jana zon shina pat ko la na nga phe pat ko na la ko sna nga phe kra jang ya na zon pung di lo de jang nga se ku re ya pat ko nga ma sai ya de le tan sum de tinang pat ko na pu ka ni phe che la mo wa mo ka chi ku ba sai